12 শ্ৰেণী 9 শ্ৰেণী এনেকুৱা শ্ৰেণী হ'লে লোনটো আমি সহজতে বেংকৰ পৰা পাওঁ গতিকে এই শ্ৰেণীটো আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা যাব কিন্তু এই বিঘাতকৈ কম হ'ব লাগিব এইটো এটা মানে আছে কলম কিন্তু বেছি হ'লে আৰু অন্য পৰ্যায়লৈ গুচি যাব লাগিব এইবিলাক হয়তো এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰৰ সন্মতি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি বাকীখিনি হ'ব नोंबो बे मोनथिखानाय बाथ्राखौनो सोंनानै नोंबाजैजों रायजागोन नागिरदों नामा? रायजागोनो नङा नोंथांनि थाखाय मोजां खौरांसो लानानै फैदों माने दानिफ्रायनो आरो बिटिआरआव हा हुनि खामानिनि थाखाय अफिसाव थांबाय थानांगौ गोनांथि गैला दा गासैबो जाजोबगोन नोंथांनि मबाइल फनावनो खेला खालामदों खेला आरो मानो खालामनो नोंसोर बायदि सुबुंफोरनि थाखायनो प्रमद बर' सरकारा लानानै फैदों मिशन बैसोमुथि नोंखि सैथोखौनो बुंदों औ नै बिमा ओरै फैलाय नै देरहासार फंबाय माबा मोजां खौरां लाना फैदों माबा मोजां खौरां देलाय खोन्था आरे राजेन आदा प्रमद बर' सरकारा सोलायनायनि बाथ्रा ओरैनो बुङाखै आसोल सोलायनाया बेसो नै बे मबाइलाव नाय बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर'नि दैदेननायाव मिशन बैसोमुथि बड'लेण्ड बेन्दों सिंनि गामिफोराव हानि डिजिटाइज खालामनो थाखाय मोनसे मोजां आगान मिशन बैसोमुथिनि गाहाय सिबिथायफोरा जाबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय लोगोफोरनो आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्लाथाय नायलांबाय थादों आरोना लोगोफोर आं माने दायोहाय मिटिङाव थांनो ओंखारदों आरोना मिटिं दङ होनदो लिंहरदों आरोना ग्रुपनि मिटिं होननानै ओमफ्राय ग्रुपनिबो ओमफ्राय लोगोसे हानिबो मिटिं होनना बुंदों मा हानि मिटिं आं दा आंनिखौ बुजिथ'ना मोनथ'वाखै आरोना थांबासो मोनथिसिगोन मानि हानि मिटिं हिन्जावफोरखौसो लिंदों नालाय ओमफ्राय माबायदि मोनथिथ'वाखै दायो ओमफ्राय थांबासो मोनथिगोन दायोहाय थांबासो मोनथिसिगोन आरोना मानि हानि मिटिं होनबाय दं आरोना ओमफ्राय जों हिन्जावफोराथ' आरो मा हानि बिखय एख'खौनो मोनथिया ओंखायनो माबायदि होननानै सानबाय दं आरोना ओमफ्राय दायो थांबासो मिथिगोन आरो हिन्जावफोरखौसो लिंदों नालाय ओमफ्राय दायो थांसै माबायदि नायलांदो आरोना नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअनि गेजेरजों जुदि नायनो मोजां मोनोब्लाथाय आंनि भिडिअखौ थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै ओमफ्राय पाटापाटि ओंखारदो मानि मिथिं मिथिथ'वा मानि मिथिं थारे मिथिगोना मिथिया माबानि माबानि रावबो मिथिया मानि मिथिं थांनोल' ओंखारदो साला मिथिं मिथिया गारा आया मिथियो मा मिथिया मानि मिथिं मोजां मिथियाखै होनलाय मानि हा गावबागाव दानस्लायनाय जेनेबा इदिहाय गावबागाव बिफानिफ्राय आरो दानस्लायनांगौ नामा हिन्जाव माखासे दानस्लायनांगौ गावबागाव हानिखौ जाना गारगोन जेनेबा फिसालाफोर बेखायनोथ' जों हिन्जावफोरालाय मा मिथिगौ हानि बिखयलाय दायो थांबासो मिथिगोन आरो मानि मिथिं मार दायो मात्र थांनोल' ओंखारदो खानायाबो गिसिसो फाननि रखम ओंखारना रानस्लाबाखै राननानै फैबाय मिटिङा जासिगोन मानसिफोरखौ लाबोलांसै जागोन मिटिङा जासिगोन आराम जाथ'वाखै गाना बिदिनो समाव जानो हागोन
मानि मिटिं होननायानो मावथाखि बैसोमुथि जागायानो सोलायलायबाय नै जागायानो सोलायलायबाय होनला आं न' सिङाव जागा थायो सिनाय हरनाय नङा सं मोनथाथासो नुगोन खोमा इयाव मानसिफोरा लिक जाजोब्बाय ना न' सिङाव बाहेराव लाबोबाय जायगा थोआसैना दहायनो फैनानै दासो लायबावदों गल्ला जाखांलाय लांबाय मानसिफोरखौनो लानोसै माथो दहायनो फैदोंमोन दहायनो फैदो होननानै बोरै सोलाय बोरो होननानै लोगोफोर बेयावहाय सिनेमा देखायनो नागिरदों प्रमद बर' सारनि मिशन बैसोमुथि 1.0 बिथांखि दानायखौहाय नैयावहाय देखायगोन आरोना माबायदि हानि सोमोन्दै हाखौ माबायदि खालामनो हायो आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअनि गेजेरजों मोनथिलांगोन आरोना लोगोफोर सिनायानो होनदो मिथिं जायैयावनो सा मोनफैबाय एसे मोजां मिथिं जायैयावनो सा मोनफैबाय होनदो एसे मोजां সজাগতা অনুষ্ঠানত উপস্থিত হ'ব পাৰে আজিজুল হক চাহাবক ইয়াৰ পিছত আমি আৰু এজন মণ্ডল লাট মণ্ডল আছে তাকো চিনাকি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেত অমৰ আলী সিকদাৰ আৰু আমাৰ গোবৰ্ধন ডেভেলপমেণ্ট ব্লকৰ পৰা অহা বিটিআৰ ফেল' সন্মানীয় জন বিজয় ছাৰ ইহঁতক আমি চিনাকি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এজন বিটিআৰ ফেল' আছে ইয়াতে ভাস্কৰ জ্যোতি দাস ইয়াকো চিনাকি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এতিয়া আমি এইখিনিত চাই লওঁ প্ৰথমতে सिनायाखै नों खिथिबाय सिनायस्रायाखै सं खोनादोंना ओंखामफ्रा लाबोदो नङाब्ला दिनैबो अफिसाव खामानिफ्रा जाहैनाय नङा एख' खोनायाखै सिनायाखै खामानियानो जायासै दिनैबो मावनाया अफिसाव थांलाय फैलाय हिसाब सोलायल' नुवा हानि नामजारिया दाबो जायाखै नामा नोंबो बे मिथिखानाय बाथ्राखौनो सोंनानै नोंबाजैजों रायजाहोनो नागिरदों नामा रायजाहोनो नङा नोंथांनि थाखाय मोजां खौरांसो लानानै फैदों माने दानिफ्रायनो आरो बिटिआरआव हा हुनि खामानिनि थाखाय अफिसाव थांबाय थानो गोनांथि गैला गासैबो जाजोबगोन नोंथांनि मबाइल फनावनो खेला खालामदों खेला आरो मानो खालामदों नोंसोर बायदि सुबुंफोरनि थाखायनो प्रमद बर' सरकारा लानानै फैदों मिशन बैसोमुथि नोंखि सैथोखौनो बुंदों औ नै बिमा ओरै फैलाय नै देरहासार फंबाय माबा मोजां खौरां लाना फैदों माबा मोजां खौरां देलाय खोन्था आरे राजेन आदा प्रमद बर' सरकारा सोलायनायनि बाथ्रा ओरैनो बुङाखै आसोल सोलायनाय बेसो नै बे मबाइलाव नाय बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर'नि दैदेननायाव मिशन बैसोमुथि बड'लेण्ड বিবাদমুক্ত বতোৱা কৃষি ভূমিৰ পৰা অকৃষি ভূমিলৈ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন আবণ্টিত ভূমি ম্যাদী মাটিলৈ পৰিৱৰ্তন একচনীয়া মাটি ম্যাদী মাটিলৈ পৰিৱৰ্তন মাটিকালিৰ শুধৰণি দখলী স্বত্ব নথকা পট্টাদাৰৰ পট্টাৰ পৰা নামপত্ৰ নাম শুধৰণি পট্টাদাৰৰ মোবাইল নম্বৰৰ অদ্যবধীকৰণ প্ৰমাণীকৃত জমাবন্দীৰ প্ৰতিলিপি প্ৰমাণীকৃত চিঠাৰ প্ৰতিলিপি মাটি থকাৰ প্ৰমাণপত্ৰ এই সেৱাসমূহ বিটিআৰৰ বাবে প্ৰযোজ্য নামজাৰিটো হ'ল আপোনালোকে বহুতে বুজে বা কিছুমানে বুজি পায় কিছুমানে বুজে উত্তৰকে নামজাৰিটো এনেকুৱা হৈছে যে দেউতাক মৰিছে তাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ নামত অহা নাই এতিয়া আমি সেই নামজাৰিটো কৰিব লাগিব আমি আগতে আছিল কি এখন গাঁওবুঢ়াৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট লৈ গৈছিলোঁ
চাৰ্টিফিকেটনি মণ্ডলজনক দিছিলোঁ বা চাৰ্কেল অফিচৰ পৰা পাছ কৰি চিঠাত আমি নামজাৰিটো সোমাই দিছিলোঁ। এতিয়া কিন্তু অলপ নামজাৰিটো বেলেগ আহিলে। এতিয়া হ'ল প্ৰথম উত্তৰাধিকাৰীৰ নামজাৰিটো কৰিবলৈ হ'লে এখন গাঁওবুঢ়া প্ৰথমখন লাগিব, কোৰ্ট এফিডেভিট এখন লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে এইখন কোৰ্ট এফিডেভিট আৰু এখন এনঅ'কে চাৰ্টিফিকেট মানে লিগেল হেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট এখন গাঁঠি দিব লাগিব, আৰু যিজন মৰিছে তেওঁৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব। আৰু ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন হয়তো বহুতে কিছুমানে আপোনালোকে হয়তো প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে আজি 30 বছৰ 40 বছৰ আগতে মোৰ দেউতা ঢুকাই গ'ল, মোৰতো ডেথ চাৰ্টিফিকেট নাই, কেনেকৈ পাম? সেইটো উপায় আছে, আপোনালোকে অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, সেইটো ডেথ চাৰ্টিফিকেট পাব, তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। এইটো উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নামজাৰি। তাৰপিছত পঞ্জীয়কৰণ দলিল সূত্ৰে নামজাৰি, মানে পঞ্জীয়ন মানে ৰেজিষ্টাৰ দলিল। আমি যে আগত আছিল কি দুই পক্ষৰ সন্মতি আছিলে, আমি চহী দিছিলোঁ, নামজাৰি কৰিছিলোঁ, আমাৰ হৈ গৈছিলে এনেকৈ। কিন্তু এতিয়া নহয়, আপোনালোকে এতিয়া নামজাৰিৰ ক্ষেত্ৰত ৰেজিষ্টাৰ দলিল কৰি ল'ব লাগিব। আৰু এই ৰেজিষ্টাৰখন দলিলখন হয়তো কাৰোবাৰ আছে, কিছুমান কৰি লৈছে। এতিয়া আপোনালোকে সেইটো অনলাইন যোগে যে আমাৰ PFC চেণ্টাৰবিলাকত গৈ আবেদন কৰিব, এপ্লাই কৰিলে হ'ল। এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকে সেইটো আমাৰ মণ্ডলৰ তাতে আহিব, মণ্ডলে আমি পৰা ৰিপৰ্ট কৰিম। তাৰপাছত বিবাদমুক্ত বাটোৱাৰা আছে। বিবাদমুক্ত বাটোৱাৰা মানে কি, আমি এখন পট্টাতে 8জন 10জন 9জন এনেকুৱা পট্টাদাৰ আছোঁ। তাৰ পৰা আমি হয়তো খাজনা আমি কিছুমানে আজি কোনোবা দেই কোনোবা নিদিয়ে, এনেকৈ মানে আমাৰ খেলি মেলিতে খাজনাও দিব ৰৈ থাকে। গতিকে এইটো বস্তু আমি ভাগ বতৰা কৰিবলৈ আমি বিবাদমুক্ত বতৰা এটা আমাৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা লৈছে। এতিয়া আপোনালোকে এই বিবাদমুক্ত বতৰাটো হ'ব লাগিলে মানে পট্টাদাৰ যিমানজনে আছে চবে সন্মতি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মানে বাতৰাটো হ'ব। আপোনাৰ মানে মোৰ 2 বিঘা আছে 2 বিঘা হ'ব, কাৰোবাৰ 3 বিঘা আছে 3 বিঘা হ'ব, এনেকৈ বতৰামুক্ত হ'ব। তাৰপিছত এবিঘাতকৈ কম ভূমি কৃষিভূমিৰ পৰা অকৃষি ভূমিলৈ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন। মানে আমাৰ হৈছে কি, আজিকালি চৰকাৰে আঁচনিৰ পৰা হওক কিছুমান সুবিধা হওক, মানে কি ঋণ দিয়াৰ বাৰী শ্ৰেণী, নবা শ্ৰেণী, এনেকুৱা শ্ৰেণী হ'লে লোনটো আমি সহজতে বেংকৰ পৰা পাওঁ। গতিকে এই শ্ৰেণীটো আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা যাব, কিন্তু এবিঘাতকৈ কম হ'ব লাগিব। এইটো এটা মানে আছে কলম, কিন্তু বেছি হ'লে আৰু অন্য পৰ্যায়লৈ গুচি যাব লাগিব। সেইবিলাক হয়তো এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰৰ সন্মতি ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ বাকীখিনি হ'ব। তাৰপাছত আবদ্ধ মাটি ম্যাদী মাটিলৈ পৰিৱৰ্তন। আপোনালোকৰ হাতত নিশ্চয় কিছুমান বহুত পুৰণা আবণ্টন পট্টা আছে নিশ্চয়। এই পট্টাখনেদি আপোনালোকে ৰাখি আবেদন মানে আপোনাৰ PFC চেণ্টাৰলৈ গৈ আপলোড কৰিব লাগিব। তেতিয়া আমি আপলোড কৰিলে আমাৰ হয়তো আমাৰ চাৰ্কেল অফিচলৈ গুচি যাব। আমি বস্তুখিনি চাই চিতি আপোনালোকৰ ফিল্ডত আহি চাম প্ৰকৃততে মাটিখিনি দখল আছেনে নাই। তাৰপিছত আমি ম্যাদীৰ ব্যৱস্থাটো কৰাই দিম। তাৰপিছত একচনীয়া মাটি ম্যাদীলৈ পৰিৱৰ্তন। मिसन बैसोमुथिनि सोमोन्दै आं एसे बुंनो सानदों। आंनि बुंनाया गनायजायाबो जानो हानाय, थेवबो बयबो खोनासंनांगौ होननानै आं मिजिंथिबाय। মাটিত পাট্টাত যিমান আছে মোৰ দখলত কিন্তু কম আছে। এই অলপ আগতে মণ্ডল ডাঙৰীয়াই কৈছে মানে পাট্টাত কম আছে দখলত বেছি আছে, সেইটো কৈছে। কিন্তু মোৰ এতিয়া ঘটনাটো হৈছে কি, মোৰ পাট্টাত বেছি আছে দখলত কম আছে। এইটো কৰিব খুজিলে মই যদি মোৰ পাট্টাত যিমান মাটি আছে এইটো যদি মই পাব লাগে মই কি কৰিব লাগিব, এইটোকে মই সুধিলোঁ। উল্টা উল্টি জানা আমার মন্ডল স্যার আমার উত্তরটি দিল। जब्बाय दिनै मिटिङा जोब्बाय थ' थांसै दंबावो खोनायाखै र'बनाखौ इयाव होननो खोथायानोदोंमोन खनसे। सांलांखानो हागौमोन ना इयावबो जाजागौमोनथ' आरो जोब्बाय मिटिङा। ओमफ्राय मानि मिटिंमोन नोंथांमोनाथ' नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ। आंबो फायनानै मिथिबाय मानि मिटिं। फार्स्टआव मिथियाखैमोन होनलाय मानि मिटिं, हानि मिटिं होनबाय थानाया मा हानि मिटिं होननाया दायो मिथिबाय आरोना। जोंहा प्रमद बर' सारा मा दादोंमोनलायो मिशन मामोन मिशन बैसोमुथि मिशन बैसोमुथि बिथांखि दादो आरोना। मा होनो बर'आव मावथांखि बैसोमुथि
ओमफ्राय दिनै बेनिनो एवारनेस प्रग्राम आरोना दिनै बेनिनो मिटिंमोन ओमफ्राय माबायदि मोजाङै बुजायबाय मोनथिनानै मोनबाय मोजाङै फुरा मोनथिजोबाखैबाबो एसेबाबो बुजिबाय आरोना मानि मिटिंमोन नोंथांमोनाबो निस्सय मोनथिबाय जानांगौ नै मिशन बैसोमुथि जेरै हाफोरा जोंना बहुद लेथेर फेथेर मोजां बुजाय हाफोरा बिराद लेथेर फेथेर जोंनि बर'नि हाफोरा जायखिजाया माबा नाम बानायनोब्ला सोलाय सोल' जाना थानाय बा गोदो गुबुननि नामावमोन ओमफ्राय दायोहाय माने बिफाफोरा गैला बा गावनि नामाव खालामनाय बेफोरबायदि आरोना बायदिसिना हानि माबानाय खामानि बेखौनो दिनै बुजायबाय आरोना अनलाइननि गेजेरजों माने मिशन बैसोमुथिनि गेजेरजों अनलाइनाव खालामनो हागोन आरोना बेखौहाय आलादा खालामना लानो हागोन गावनि नामाव खालामना लानो हागोन सोरबाफोर बानायनो दङब्ला आरोना बेफोरखौनो बुजायदों बायदिसिना मोजां बुजायनो रोंलाय लांला आरोना जियानो जादोला बुजायनो रोंला बुजिना मोनबाय एसे माने थेवबो मोजाङै बुजायनो रोंला आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ ओमफ्राय दायो न'आव फैबाय जोब्बाय नालाय मिटिङा स' लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक शेयार खालामना होब्लानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलावहाय गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिदिब्ला लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नेक्स्ट गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय